Ikaze Big Power ndabakiriye hano ku muyoboro wanyu Pelo TV show, nkaba ngiye kubagezaho amakuru agezweho. Ngiye kubagezaho amakuru ajyanye n'umuhanzi wakoranye kolabo n'umusitari bita Bruce Melody. Uyu musitari wakoranye kolabo n'indirimbo umusitari Bruce Melody bakaba bamwita Bye na Bruce Melody, bakaba bafatanyije bagakora indirimbo, bakaba bakoze indirimbo bita iyo foto. Iyi ndirimbo iri guca ibintu, ikaba imaze kugira ibihumbi birenga 150 by'abantu bamaze kubireba. Ese iyo umuntu wakoranye kolabo na Bruce Melody ameze ate? YouTube channel ye ihagaze gute? Ndahari ngo byose bibagezeho. Uyu musitari bita Bye akaba afite ibihumbi 182 by'abasubscribe bamukurikirana, we akaba afite video 43. Akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, urubuga nka YouTube ku itariki 28 z'ukwa cyenda 2012. Igiteranyo cyangwa se tolo mu kinyamerika, tolo. Okay, nzajya mbigisha n'icyongereza. Tolo igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba bose, umubare fatizo w'imbere ni 30 ni 30. Naho Bruce Melody we igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba kuri channel ye, umubare fatizo ni 89,000,000. Twakomeje. Bruce Melody mu minsi mikeya yari afite abasubscribe bamukurikirana kuri YouTube channel biyandikishije mu muryango we, bari ibihumbi 623, ariko abasohoreye iyi ndirimbo amaze kugira ibihumbi 628. uri kumva ko hiyongeyeho ibihumbi 500 byose. Ibihumbi 500 ni byinshi mu masaha 6 bimaze kwiyongeraho. Iyi ndirimbo iri kugenda imukorera umuti. Twakomeje. Bruce Melody amaze kugira video 142. Okay, nabibabwiye nisamaze kwa uploadinga ku rubuga nka YouTube. Twakomeje. Bruce Melody ukeneye, niba uri umufana ukeneye kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga akoresha, ndaje nzikubwire. Okay, reka nze nakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro. Hano twamamariza ubuntu. Ukeneye kumamaza andika muri comment ibyo ushaka kwamamaza. Iyandikishe no muri muryango, urebe hasi kunsokera ukore subscribe. Ni by'agaciro kuza muri uyu muryango, ni ukwiteganyiriza bihoraho. Uzajya wamamariza ubuntu kugeza igihe tuzagafatira nk'abandi bose. Uzajya kwamamariza ku buntu ubuziraherezo bwose. Uyu muryango nawushinze kugira ngo ubu wanyu muzajye, kugira ngo abandi batazajya babaca amafaranga ngo mwamamaze. Ngiye byose ni ubuntu, ibintu byose mbikorera ubuntu. Hari amavideo nagiye nkora atandukanye namamariza abantu batandukanye. Okay, kanze dukomeze. Uyu musitari wacu harimo Snapchat, TikTok, X, Facebook na Instagram, niho wamukurikira.